Pararei po me no piti pene toru ahuru ma toru. Te hau ino o manatera e te whaatupu whaahur a i te inu. Te matahiti ho e ahuru ma piti iar ia i manate. E pae ho i ahuru e ma pae o na matahiti i te ar ir a i Yerutarema. Ua rawera o ia i te parau ino i te aro o Yehova. Mai te parau whauwhau atua o te mau whenua i he e i te aro o te tamar ia i te raera ia Yehova. Ua patu whahohoi o ia i te mau wahi teitei i ha apararihia i tāna metuara e he te tia. E ua whaatia o ia i te whatana paara. E ua hamani ho i te urura au. E ua haamori i to te rai atuara. E ua taweni atu rei aratou. Ua whaatia hoi o ia i te whatana te i toro i roto i te whare o Yehova. Te i prauhia mai e Yehova rae. E Yerutarema to unei o a vai mau atuai. Ua whaatia hoi o ia i te whatana to te rai atuara. I roto i nā aumua e piti i te whare o Yehova. Ua pupu hoi o ia i tāna tamar i nā te auahi i te peho o te tamaiti a hinoma. E ua haapa o ia i te ata, e te pīwhao, e tā te hio hio. E ua imi i te warua ino, e te taura. E rawerahi tāna parau ino i rawe i te aro o Yehova, i riri ai o ia. Ua whaatia e raho i o ia i te hoi i toro oti hia e anei ho, i roto i te whare o te atua. I te prauhia mai e te atua i a tawhita e i te tamaitira i a toro mona. E i roto i te ienei whare, e i Yerutarema, i haap ohia e au i te aro o te mo o pū atoa o i te raera, vai ai to ui oa i a mori no atu. E ore roa ho i au e hopoi e te awea o i te raera, e iat a e te whenua, i haap ohia e au no to o tōra mo me tua. Ia haap o mai rā rātou i te mau prau atoa, i prau hi atu e au, ia rātoura. Te ture atoa, e te mau peu, e te mau haap or a mō tēra. Ua haware rā mana te ia Iuta, e to Yerutarema atoa, ia rahi to rātou ino i to te mau whenua i poe a Yehova, i te aro te tamar ia i te raera. Ua parau me hoi Yehova ia manate, e te mau tātātu anō nāra, e aita e rarato i whaar o mai. I arat e mai ai Yehova i te maur atira o te nuu o te ar i o atura, o te haru noa ia manate i roto i te ra au taratara. E ua tapi e iana i te tapi a veo, e ua hopo i atura iana i Papuronia. Ia pohera o iara, e ia imi o ia i tō nātua ia Yehovara. E ua whahe arua o ia i te aro te atua o tō nāra mau me tua. E ua pure hoi o ia iana, e ua whaatia mai tō na hina aru. Ua whaar o maira o ia, e ua whaahoi mai o ia iana i Yerutarema i tōna i hora patireia. Ua wha i hua maira mana te reira, e o Yehovan era te atua. E muri ai te reira, ua patu i hora o ia i te patu i rapai au mai i te oire o Tavita, i te pai te tō au te rā i te hona, i te peho, e tanu atura i te tomor ai te uputai ara. E hopoi roa e rei te ha atir a, e te aturai o whera. E ua hopoi roa hia eni ai a teitei. E ua tua e rei te whiar atira tama i rei roto i te mau oire wha eta hia e iu tātu ara. E ua hopoi e atura o ie te mau atua e te itoro, i rapai au i taua whare o Yehovara. E te mau whatai whaati ahia e ana i te mau au te whare o Yehova. E Yerutarema atoa. E ua whaaru e atura i rapai au mai i te oire. Ua patu whaahu era o ia i te whata a Yehova. E ua hopoi te tutia no te maitai ini eho. E te tutia ha maitai, e ua prau ia Iuta e ha amori te atua e i te raera ia Yehova. Te hopoi no arara te tātai te tutia in e te mo wahi te tei i tō ratua tua mauan era ia Yehova. E te toi au te praua manate, e te pure nānei tō nā rātua, e te prau ia te mohi o i prau mai iana, i te o te atua o i te raera o Yehova.
Inaha, ua papaihia ia I roto I te puta te mawari o Iteraera. O tāna hoi pure, e te whaaror ahia, e tāna tuara mauhara, e te haapa ore, e te mowahi I whaatiahia e ana I te mowahi teitei, e te whaatiar ai te mau itoro oti otihia no te urura aura. Aita o ia I whaahaia ahiara. Inaha, ua papaihia I roto I te puta te mauhi ora. Ta o toi hora mana te I o tōna ramo metua, e ua tanu rato iana I roto I te o I tōna iho utua whare. Monohia era o ia I te hau e te tamaitira e Amona. Te mataiti ta au mapiti Amona ia I oia. E piti hoi o na mataiti te ar ira I Yerutarema. Warawera o ia I te prau ino I te aro o Yehova mai tāna me tuara mai a mana te irawe I muta aiho. Ua hopoi hoi Amona I te tutia I te mau itoro oti otihia e tāna me tua e manate, e ua tawenia torea rato. Aore hoi e whaaheha ai anei ho I te aro o Yehova, mai tā te metua mai tā manate I whaaheha ai anei hora. Warawe no atura Amona I te hara, nani eiho, nani eiho. Ua amuia era tāna mo tawini ana, e ua taparahi ana I roto I tōnei hora whare. Warawe rā te mo tātau te whenua, e ua taparahi te whia atoa I amui, e rawei te ar ira ia Amona. E ua rawe era te whia whenua ia Yotia, tāna tamaiti. E ua whaar I atura, e mono e, iana. C'était votre lecture quotidienne de la Bible en langue tahitienne proposée par le Centre Média Adventiste, disponible en replay sur cma.adventiste.pf.